ole in zaba in chi bai ve kule voin hi October ni somni paruk sang ni somni pali in rin ni ania voin ni hian in chief minister pulal du oma Delhi zinlo ho a press conference ron ni ngala chuta chuan eng thu nge oma hi ka han update vele dor ni a hei media sang chuan adar to na a amaro chu ne kanon cheer vere reng dor ni lo chierang dated Aizol the 26th October 2024 voin tlai khan chief minister pulal du ma chuan dam takin Aizol ron thlenga aron thlen hnu loka CM conference sola Delhi acham chunga Mizoram tana mala na tlang puite press meeting na asoina press conference nei tinia chief minister hian prime minister pu Narendra Modi ne na anin komnate pu Amit Shah union home minister te na anin komnate defense minister pu Rajnath Singh ne na anin komnate pu Nitin Gadkari minister of road transport and highway ne na anin komnate pu PS Goel minister of commerce industries ne na anin komnate Aizol ko pui chunga changa Assam Rifles te joko sanga anin sonatur in remna memorandum of agreement October ni sobni pathuma Assam Rifles le Mizoram Sarkar in Delhi azia filtak thu te vaireng te le Aizol in car 4 lane kongpui sial na tur zangadom na compensation lama har sa chu central Sarkar in chingfel tura ma alak tur thule highway lam malak na review meeting anei thu te village council grant chungchang central thunei tu te ador dante Mizo Battalion Territorial Army din tura Sarkar lai puya adil na athen thu te Sarkar lai puin project Tiger and Elephant noya Dampa Tiger Reserve ta na second installment rupees 152.022 lakh sanction thu tele Thil dang poimo tak te asoyani Chief Minister tu soi hi INPR YouTube channel lama akim chinga ronda chuatu mani tinia Chief Minister press conference ministers advisor to CM MLL official poimo tak ten antroyo mani ti bokani ti khan anon soyap nia press conference INPR YouTube channel lama press conference hi kim chang zokaron tilan tu mania kan longai chang theu donania Oleta hian press note on signing of MOF for relocation of Assam Rifles Battalion from Aizol City to Zokasang tinia hi chu Assam Rifles Battalion te Aizol changa Zokasang ani son danania engchin nge in son tur khoilai chin nge in son tur ti chu ron chiang thazel tur ngai ta ina kan lo chun zom tur ten la nei reng em ti te po om vek tur angai taila chung chu kan han chiat thadon ani dated Aizol the 26th October 2024 ni somni patum October sang ni somni plit lai lamda sari PM Khan New Delhi Mizoram House Assam Rifles te Aizol khopui chunga changa zokasanga anin son na tur in remna memorandum of agreement for relocation of Assam Rifles to Zokasang chu Pu Vanal Dinafana ICAS commissioners and secretary to the government of Mizoram Jiadile Lieutenant General Vikas Lakhera AVSM SM Director General of Assam Rifles Tachuan Pulal Duoma Chief Minister Ma Anjiak Pulal Rinoma Kiangte under secretary to the government of Mizoram and PS to Chief Minister Ele Colonel Navjot Singh Residence Director Assam Rifles 10 Shet Puituni na anji bok in rem na angin heng mun pani te hi AR hian analu chun zom zelang tinia analu chun zom zel tu hi chirang headquarters 23 sector Mizoram rents 95.88 acres tuna headquarters 23 sector Mizoram rents Assam Rifles in alu mek khatla solai so chu analu chun zom donani Panhina DIG residents 0.850 acres Zao Ras Bhavan Complex Shiram Commander of Assam Rifles in Chenna Atana Ahman Mek Commander of Assam Rifles in Chenna in Atana Ahman Mek Tepo Ras Bhavan Complex Shirami Mo
chulai ram chu an la lu chun zom don ani in rem dan zia tanga chira tlatum chungin Assam Rifles ten heng ram le building te hi Mizoram sarkar hena an hla nang Mizoram sarkar hena Assam Rifle in hlan ve tur thung pakatna Chita River dobinala 62.8 acres ania hi chu chite lui khu ani mela chuan panina charge area le Assam Rifles charge 0.63 acres ania chuan pathumna babutlang ram le anmungrua 0.453 acres tinia ti chuan academic session kalmek azofel nu nakum April sang hi somni pangar main heng anhuai ram te hi Assam Rifles te chuan Mizoram sarkar a hlan fel le vekang Mizoram sarkar nena Assam Rifle te hlan le vek tur te pakhatna la mo le chevel ram panina 25.95 acres mo chuan main barak complex unit hospital te le air ground te kung ho zong ku Mizoram sarkar kuta hlan vek don ani panina land and building 1.1 acres zau lots house chuan pathumna quarter guard hill complex 14.5 acres zau quarter guard hill a building te palina school area 1 acres zau school area le building te pangana war memorial and mandir 0.78 acres zau heng ho te hi an lan fel vek turania Mizoram sarkar chuan Assam Rifles te building lu lai in rem na nga hlan tur te hi aman depreciated cost April sang ni somni pangar main Assam Rifles sa peyang heng Assam Rifles in Mizoram sarkar hena ahlan ram le building te hi Mizoram Restriction on Use of Transfer Land Act sang ni somni pani soyangin mipuite tana man turani heng baka hian thil poimodang engemaw zat MOI a hian tarlan ania Chief Minister Pulal Duoman alo soito angin Assam Rifles te zoko sanga son chungchang hi Union Home Minister Pu Amit Sanen komin kumti lama khan an soiduna telephone te po in anin bezui boka thil thazok om theinan puangza thuilovin CM office atanga bo zuiani Secretary CM OSD CM le CMOA officer le staff 10 theito pinan boy puya Kumin July Niriat Khan General Upendra Wevedi PVSM AVSM ADC Chief of Army Staff chuan Chief Minister hi New Delhi a tukthron aya soma tukthron ai no ei hona a hian khatin laya Assam Rifles Director General nimai to tur Lieutenant Vikas Lakera AVSM SM Potel nge Lieutenant General Vikas Lakera AVSM SM hian Director General of Assam Rifles mo purna achel nu lok ni somni panga August sang ni somni pali khan Chief Minister Pulal Doma mu in aizola arong kalwang wanga Chief Minister residence sa income na an ibaka Assam Rifles mun mate amun nge ya tlo in an fanga September nili khan puvanal dina fanai hi aming hi thluk ni de win om theya kan lo puvanal dina poti theya helai tak hi kan lo chiar sol mai theya puvanal dina tin karon soyani Commissioner and Secretary to Chief Minister Hawin Mizoram Sarkar official poimo le DIG Headquarters 23 Sector Assam Rifles Brigadier Gradis Upadhyay SMVSM tenen Assam Rifles lo mek aizol ko chunga anram de chu en hawani le bok tuntruma Chief Minister jin hi Lieutenant General Vikas Lakera Director General nen hian anin kom le a inrem na zia hi anrem ti dun ta ani tiani Nimin Khan Chief Minister le General Upendra Wevedi PVSM AVSM ADC Chief of Army Staff nen hian Assam Rifles te farewell ceremony nei dan tur an saidun ngala Union Home Minister Pu Amit Sapuin he hun farewell ceremony hi ronman puyetum tur thu Chief Minister hi shilbok in remnas yalai hian Pulal Fam Kima Deputy Speaker Mizoram Legislative Assembly le Mizoram MLA Chen kat te puits lal engmoya
IAS Commissioner and Secretary to the Government of Mizoram, EF and CC etc. Pu Jonathan Lalrem Ruata OSD to CM Le Mizoram Sarkar Official Poimo Dangte Assam Rifles 22 Poimo Takte Antelani. Issued by Press Information Officer to Chief Minister Office McDonald Hill Aizol Mizoram aron tiboka tikhati jong kania chira har chol khop maya ang po chini se ngai la tu ten milo do sham shama wangin lom tu ka sayani ole ti chuna top nan gilba dralte hian ti hian ron ziak vele hi kan chia vele zok mai nga Kelsa kanna bel ZPM party chuan anpur pheitir don takem tinia ZPM party in Assam Rifles andor dan chu a systematic mel tle mai tra masalama tangkhan motor hantlan de vutte Kelsa kanna bel te po ariring le thilani kha system in dona aniamo sum dona aniamo official taka thil ti tur chuan MOU in remna angai thin ZPM party in Assam Rifles andor dan chu official tarui maya he inson chuan tura in remna hian Assam Rifles Lalber Director General of Assam Rifles 10 Ming Anji Hanta ani hetianga ZPM party in Assam Rifles nal tak maya diplomacy an han kalpui chu a professional rem khop mai party dang tan chuan zan mutui a har om mange aron tian e party dang te kha mutui lo nan mang lo wila eng poni se Mizoram mi pui tan sarkar nia anti tu tak anti ya te kan ngai don nia ril result tak kan put ahun to kan ti kha chuan ril result tak puila chome ni e purwata khan in Kelsa kanna bel kha aron soya purwata MNF khan in aron soya eng potuni se ken ngai kha hodon ne kha po ka Tutale nimin lama Assam Rifle ho tu ten motor eng moza bung ruwa kan in thier dona kong lo clear ruan han tia tu ke na ta chuanin ka ngai to na uma chu Israel fa te in ring man lo bong bo takin kanan rampan turing ran ne chi sang ne an chuak ang khan Assam Rifle an chuak asoi war de pechor soita se an Kelsa kanna bel ne long apsat nuai na nen khan anin thiat phei luk mani mi te lo ve theilo eng tika man lo theilo vana rang thuai tu then khat pe chuan Assam Rifle hi khopui sipai hi khopui lai li tanga son chuak sarkar kan fengai lo ten han tia amma kani tero chu mai lani leinem Thil dam tam takara khanin ani son chuak ang ti hlau em mai te kan lo ma chuanin he December ni khat sang ni le panga the Zozam Times kan chin bua hian mi pui ko ta la mual hlan ani lo nan MPCC resolution pass ti te kan lo la nei ru ni in thir veng chu hei ka nei ran mai ni